Seng Reuniam Salesian of donbosco hakeleng ke perthei SDB menta kasngi arpusan tarik leber kala kenti da ka jingkemen bakala yo ya unongmi bujili bakhatway 11th successor of Don Bosco da Reverend Padar Fabio Attard ubana daulen nong Malta kari ka barit bha kabadon duriau Mediterranean hapadeng kari Italy but North Africa. Dei hakane kedaulen nong Malta bakaling bau apostol Paulus ula syong kala sya lempat hakidau duriau jingat pelung ke duriau haka jingat lenti jong ukum ukoi di syanong ba Rom. Kadaulen nong Malta kade ke koloni jong kari bilat bat menta kala yo la ka jong ka jingat luit. Reverend Padar Fabio Attard SDB ula shimti ya kajaka jong Padar Fernandez Thymmai Angel Rector Major Bashipau ubala kentiu kerdan Cardinal do Pope Francis House nam balala. Lajit Rector Major ya Reverend Padar Fabio Attard haka jingalang ba arpo kendai 29th General Chapter jong Society of Saint Francis de Sales kabala wanra ya ka jingkemen haki shispa laipun riu tedi kiri baka Seng Reuniam Salesian katrei. Uni Rector Major Thymmai ula pentebet yalade haki pangjing start blay theology ki kam syarai ki kam hikai bat haki kam yalap niam. Ka Seng Salesian ka ngit scam haka jingyalam jong Reverend Padar Fabio Attard ki jing tmu jing angnut bat ki jing le jing kam jong Don Bosco bakhot ban yarap ban hikai ban kentiu bat ban kersiu ki Samla shenrang bat kentei syaki jing tre jing kta ki badon buram bat ban long kinuksa babha haka long briu man briu haka imlang salang. Emdan jing artatin uni urat ba ka Seng Salesian un yalam bat un pen urlong ye ki jing angnut jong Don Bosco ban tre borba naga benta ki khna Samla hak lengkari ka perthei. Ya Reverend Padar Fabio Attard lakha haka arpulai terik reber kat kendai spa sanpu kendai hasnong gozo Malta. Uhe usan bat upule primary bat secondary hasnong Victoria. Dei hakisnam kat kendai spa nyopo san hadu kat kendai spa nyopo pra. Ba ularung ha major seminary ha gozo ba ularai benlong ulung do so blay shirta jing im. Ularung ha Savio College ha Dingley Malta. Bat ula pendep ya kajing penkre novitiate ha Dublin, Ireland. La pediang riu rekod ya ha ka Seng Salesian ha ka pratarik nailur kat kendai spa prapo hasnong Maynooth, Ireland. Ha kijing puli, Reverend Padar Attard ula pendep degree ha ka theology na Pontifical Salesian University, moral theology na Academia Alfonsiana, Rome. La kentang lengdo ya ha ka sautarik naitung kat kendai spa prapo nyo. La penkamti ya ki kam sumar ya ki pat ringet Katolik bat ulangam jeliu haki pangjing start jongkane kajuk mentah. Reverend Padar Attard uladon keti ban tre borba haki senam kat kendai spa prapu pra hadu kendai puwe ban penrung ya ki Reuniam Salesian ban tre hari Tunisia kari Musalman kabadon Hanot Africa lengba ki skul bat ki kam yarap ya ki baduk bakerdu bat ki bapang bashitom. Ulawan pai Shamalta bantre kum Rector ha St. Patrick Salesian School bat oratory hakisnam kat kendai spa kendai pulai hadu kendai pu hunrio. Hausnam kat kendai spa kendai pu kendai. Ula pendep ye kijing puli wat benya research halor ki subject bala keren yalap dau Archbishop Henry Newman hakapor ba udang don hakabalang Anglican balang shore hadin ulawan board hakabalang Catholic. Ya kene kajing wat benya ulale ha Milltown Institute for Philosophy and Theology. Hadien kata ulalong unong hikai betbit ha Pontifical Salesian University bat unong betin lenti ya ki Samla puli PhD ha ka subject theology ha Alfonsian Academy. Namar udon kajing i jingai na kabenta ban kentiu ya ki Samla. Lajit ya kum General Counselor naga benta ban kentiu ya ki Samla haus nam 8,000 pra bat lajit biang ya haus nam 8,000 khatsau hadu 8,000 arpo. Dei hakani kelengkor baula betin lenti ya ka Seng Salesian ban sandur Thymmai hakas nam 8,000 khatlai ya ki nong rim trekam juga Seng Salesian naga benta ban kentiu bat ban kersiu ya ki Samla kat kum kajingyat kapor hakani kajuk satlak ka perthei. Haus nam 8,000 khat nyo
Reverend Fabio Attard ulalong atiar banyatai haka International Congress on Youth Ministry and the Family ha Madrid, Spain, ban trei borba nakabanta ki baduk ki basha ben bad ki petwir nagatma bad ki jingban ben hakari ka perthei. Ulapan scam ki jing trei jo ka Seng Salesian ban penslur ki Samla ban long ki missionary volunteers. Syakiri ki badon kam nong hikai kom ha Africa bat Asia bat ban penpriang ya ki jing hikai trei kam balajer kerteng technical and vocational education and training ha ki jingelang ba hanong ba Brussels bat New York. Reverend Fabio Attard ulong ubre ubadon kasap kerpang ban milai lang ya ki jing start blay bat ki kam syarai mensim. Haus nam arhajar arpusan ulas sedang ya ke School Pastoral Formation Institute Hamalta hakaba ulah hikai ya ki riu pat ba ban trei ya ki kam syarai mensim ha pedeng ki pat Katolik halasnong bat halaki jong ki dong ki kentot. Udan ketiru ban kersan ya ki ndong ya trei lang Salesian educators, cooperators bat collaborators. Ulah trei shirhem na kabenta ka balang baru Pope Francis ula itho bat nyokor ya ki kam jong u. Haus nam arhajar khatpra Pope Francis ula thung consultant yu na kabenta ki kam mensim ban penjeliu ya ka jinget Katolik haki pat ba ha ki long yeng long sem bat ha ka jing em Kristan shimen. Ula shem benta ha ka sinot ki Samla ha usnam arhajar khatpra kabala pen isai ba ula trei borba na kabenta jong ki ban penlong ya ki Samla uso uba em bat uba shyam na kabenta kabalang barok kawe. Haba lakut ke jinglong General Councillor ya Fabio Attard la pen kamti ya ke lengkor ban penlong ya ke Seng Salesian ban ya trelang bat ki kampen roy ya kabalang lengba ki riu pat ba hado ba Europe barok kawe na du usnam arhajar arpo hadu arhajar arpulai. Kani ke jing trei hapedeng ke Salesian bat ki riu pat ba kala kelalong ke subjek hikai ha Pontifical Salesian University. Kum unong mi bujli Rector Major ya donbosco bakut. Fabio Attard udan ka jingkit kli ka bakia ban sumar sukher ya ki khatlai hajar nyauspa san pongut ki reuniam Salesian khandai pu artli ki provinces ki ba priang ha ki shispa lai pun riu tli ki ri ka perthei. Uni unong mi bujli jong donbosco ude ubreu jong ublei ubadan ka jinget ka baskem uba subun ubala pentebet yalade uba shania hakiwe uba iet bat buram ya ki khon donbosco bat uba shania tli haka Seng Salesian. Klempep unlong unong ya lamba kraw ubat tebet bat ubadon ke jingyo i jingai ban kedaulanti bat ban ya lam ya ka Seng Salesian hakis nam banwan.